Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи эджмаин. Ассаламу алейкум, сайгылы ватандашларым. Бүгінгі мадем мерасымызге хош келді. Депортации крымско-татарского народа со своей исторической родины. Урметлі бүйік онлар жиматы, ватандашларым, мұсафірлеріміз. 78 yıl evvelsi 18 Mayıs 1944 senesi Kırım Tatar halkı sürgünlükке uğratıldı. 18 Mayıs. Bu gün halkımızın hakikaten da facialı ve dehşetli konudur. Sabah saat 4'te Sovet askerleri her bir Kırım Tatar evine kırıp 15 dakika içinde машиналарға айдап, демір yoluna кетіріп, айван ташыған вагонларға yüklеп, ұзақ Өзбекстанға, Тажикстанға, Урал дағларына yollaydı. Milletimizden bir sayısı yolda ole, digeri ise açlıktan, susuzluktan, ağır işlerinden gayip ola, cesetlerini şakallar aşaydı. Sağ kalganları ise canlarını kurtarmak için tarlalarda çalışkanlar. Ana babalarımız ağır ve zor günlerini geçirgenler. Çok şeylerge akıl ferasetle yanaşkanlar. Bir yerde durmayıp ömür yollarını aramaya tırışkanlar. Çeşit türlü sıkıntılar olsa da özüne ve gelecek nesilge faydalı allar arap ballarının beraber bir yaşayış düzgenler. Kullu şeyin kadir illezi halikal mefte bil hayatel yeble bekum eykum aksena amena ve huvel azizul gafur illezi halika seba semavatin tibaka matirafil halkir rahmani min tefafut farcil basarıkil teramin futur summercil basarı kerratin yen kalbini ker basarı kasiyen ve kasir velekad zeyne semayed dünya bimesabika ve cannaka rudcumel lişeyatin ve atedna lekum azab-ı-seyir وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهِ سَمِعُوا شَيْئًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Это что? Еще не началось? Я в путь к тебе отправилась давно, еще в тот день,
в 44-м, в мае, когда судьба прикладом стукнула в окно и прогнала мой род с родного края. Пускай я родилась десятки лет спустя, в моей крови стучит воспоминание и душит горло боли рассудок мой мутя. Я там, я среди них, начавших путь в изгнание. Мне мать велела в узел завязать свою одежду, медный таз с кувшином, а мне важнее было куклу взять. Хоть нос отбит, но глаз ведь синий. Волошку к мужу в госпиталь вчера я уходила в легком крепдышине, а утром, всех согнав с больничного двора, нас погрузили в крытые машины. В тот день пошла в соседний городок узнать о брате, храбром партизане. А сына, шел ему 4-й лишь годок, везут в Сибирь, меня к Узбекистану. Потом теряла я на станциях детей и умирала на руках соседей. Длину пути считала сотнями смертей. В огне тифозном, родиною бредя. Потом за проволокой колючей жила, под беговадом ферганой ангрене. И с кизиком сырым в печурке жгла я боль, свою замнимую измену. Потом в чужой земле я хоронила мать, куском платка прикрыв ей тело малость. Ведь белой савы негде было взять, что мать на смерть хранила, там осталась. Потом месила глину на слезах, дом строила с 10-летним сыном, его растила в нем с надеждой в глазах. Вернуться должен он домой с чужбины. 100 судеб у меня, 100 жизней, 100 смертей. Я их несу давно в открытом сердце. Я еду, Родина, 100 000 путей к тебе. Когда ж мы будем вместе? Sağ ol kızım. Can yürekten okudun. Ben bilesem Lila Hanım'dan şu şiiri herkesine tesir etip 1949 senesi başımızdan gelip geçkin vaktiyanı gene de gözlerimizin okuyunca geçirdim. Allah senden razı olsun. Kazangan Bekirov Rustem ağamızda. Buyurunuz Rustem ağa. Сайроди Мат, уважаемые присутствующие, вот мы сегодня отмечаем очередную годовщину депортации крымско-татарского народа. Моя бабушка Фатима погибла в дороге. Ее оставили на безымянном полустанке в казахстанской степи. Эшелон пошел дальше. В каждой из ваших семей произошла трагедия. 46,3% выселенных скончались в местах ссылки и в дороге. Где корни этой трагедии? А корни этой трагедии в 1783 году во время первой аннексии России Крыма. Тогда была доктрина провозглашена: Крым без крымских татар. И все делалось для того, чтобы освободить Крым. Это подавление первых восстаний, это выдавливание, это обезземеливание крымских татар. В результате 95% мы составляли население Крыма, а сегодня 12%. Дальше уже при советской власти это все продолжилось. Это те же самые репрессии. Добавилось раскулачивание. Это тоже выселение. Добавились выселения. При выселении это тоже, раскулачивание это тоже выселение. Вот где корни. Когда-то я читал в молодости книгу Аркадия Первенцова, это кремлевского писателя Халуя, который написал книгу «Честь молоду», в которой написано:
При освобождении Крыма Ворошилов, входя в Симферополь, ему навстречу бежали местные жители и кричали: «Татары нас предали! Татары нас предали!» Нас предало государство тогда, когда гнало вагоны с зерном в Германию, когда обучала германских летчиков на наших аэродромах. Вот предало, но не крымские татары предали. Наши отцы в 50-х годах поклялись вернуть народ в Крым и вернули в основном. Нам говорили, из республик приезжали, говорили, что у вас все будет хорошо, язык у вас будет. Профанация все это. У них у самих трудно сейчас с обучением на родном языке. Но самое меня больше беспокоит то, что мы стали жить в страхе, в ненависти друг к другу. Какой-то чиновник, я вчера читал, сказал, что у нас толерантное общество, межнациональное согласие. Я боюсь, что мы впадаем в ненависть друг к другу. Самое нехорошее. Я живу здесь с 68-го года. Всегда старались воспитывать друг в друге, в чужих, других людях толерантность, межнациональное согласие. А что мы взрастили? Стукачество, доносы. Вы знаете, вот это вот то, что сейчас происходит, эти репрессии, это политические суды, это опять те же самые позиции, это те же самые. Вот даже в государстве, где неразумный правитель правит, там, где люди говорят, нет войне, она не происходит, он опасается. Поэтому мы каждый год должны здесь встречаться и говорить об этом прямо. Çok sağ olun. Maşallah. Мероприятие, аплодисменты здесь неуместны. Тут важно понимать правильность слов Рустем Ага. Действительно, как и в любом государстве, и в нашем государстве, то есть некоторые проблемы, иначе было бы, я не знаю, какое должно быть совершенным государство, но я так думаю, со временем все проблемы будут решены, все наши вопросы будут услышаны. Но тем не менее, действительно, проблему нужно озвучивать, но проблему нужно озвучивать чуть в другом месте. Наш тут митинг скорее не политический, а мы пришли помянуть наших предков, поэтому нужно правильно расставлять точки. Но тем не менее, что сам Son birliği, üçüncü milli mektep talebesine Karaçul Hatice. Sen olmazsan. Hatice. Sen olmazsan Seyitümet Emin. Sen olmazsan aziz halkım, kim korçalar şavle saçar yoluma. Sen olmazsan bülbül konmaz kalem tutkan kovma. Sen olmazsan kim parçalar yüreğimnin buzlarını. Sen olmazsan uçurum ben buzlarım. Sen olmazsan yolda izde hatılarım, sızlarım. Sen olmazsan yerde kalmaz ömür billah ızlarım. Sen olmazsan kim eşitir vatan degen sesimi. Sen olmazsan men ölgensin, kim hatırlar nesirimi. Sen olmazsan ne ay doğar, ne tan atar dünyada. Sen olmazsan ne vatan var, ne ana var, ne baba. Sen olmazsan ne yağda var, ne deniz var, ne ada. Sen olmazsan yangıramaz yerde kokti yerlerim. Sen olmazsan yansın, batsın felaketli şükürüm. Sen olmazsan aziz halkım, kimge gerek bu dünya?
Sen olmazsan ey güzelim, oksuzum men Kırım'da. Gibi yaş oğlanlarımız ve kızlarımız bizim milletimizni o'tga barar. Sağ ol. Hepsimizni yuragimiz ağlagan gibi tövbeden tamçı göz yaşlar düşüyor. Bilgeniz gibi bu matem günü her bir insanı, her bir korantani yüreğinde geçti. Facianın neticesi milletimizge çok ağır düştü. Hem de bugünkü günlerge bile ağır düşüyor. Onun için ben isterim ki milletim her birimiz bir-birimizge bu sualını bergende keliniz milletimizni geleceğin gözümüzge alayın. Geleceği nasıl olacak? Neden ibaret olacak? Onu men belesem her birimiz yaxşı bilemiz. Birinciden ayak üstünde kalmak gerekmiz. Milletimiz sağ kalmak gerek. Vatanında yaşamak gerek. Hem de ilim ve bilgi o birinci milletin geleceğin parlak olacağını bilecek şey. Geliniz balalarımızı okutayım. Balalarımızga ilim vereyim. O ilimde, akılda milletin geleceği var. Hem de herkes bilir ki her bir milletin canı onun tilidir. Millet için bir şey yapmaya istesek en birinci geliniz ana tilimizde laf edeyim. O en birinci, en kolay, hem de bütün etrafımızda milletlerge bildirecek kim bu toprakların sahibidir. Ben istedim lafın sonunda kısaca bir şiir aytmağa, herkes o şiirini bilir. Kabrimde melekler sorgu sorasa, Azrail tilimni 1000 parça torasa, o'z tuğan tilimde aytmağa dermen, o'z tuğan tilimde yırlap olermen. Göresiz ne kadar önemli til bizim milletimizge. Sağ olunuz milletim. Sağ olun siz ağa. Bu ağır günde gelip bizim ile şu gününü geçirgenimiz için, hayt etgenimiz için Allah sizden razı olsun. От своего ve talebelerine minnettarlığımı bildirem. Bir gün evvel gelip ortalıqni tertemiz etip, matem günümüzge hazırlık koydular. Ayrıca Büyük Onlar kasabasının cemaatine teşekkürlerimi bildirmek isterim. Adamanov Seyit Hasan ve Asanov Ahmet rehberliklerinin bütün Büyük Onlar iş adamlar arkalı abide taşımız tamirat yapıldı ve etrafları abadanlaştırıldı. Her vakit aytkanım gibi canımız tekaran çette turganı için bizim betimiz bu abide taşımız oldu. Bu sebepten istesek de istemesek de onu mümkünlüğü şekilde tutmağa boynumuzun borcudur. Saygılı cemaat, fırsattan faydalanıp bir ilan edeyim. Bugün camimizde sürgünlük kurban olganlarına kenide anacakmız, dua edecekmiz. Herkesini davet edeyim saat 12'ge. 1944'te can vergenlerge büyük dua edip öğle namazımızı kılacakmız. İnşallah Allah kabul eder ve merhumlarımıza yetiştirir. Saygılı yaşlar, endi sizge sesleniyorum. Büyük Onlar Din Cemiyeti kararıyla Avtoprobeg degen merasim bizim bugün hayt ettiğimiz matem günümüzge uymağını için Avtoprobegini biz teşkil etmedik. Onun için saygılı yaşlar merasimimiz bitken son herkes yavaş yavaş evine kaytsın ve evimizde, camilerimizde ölgenlerimizle duayen anayın. Avtoprobeg daha çok tantanalı merasimlerimizge gelişikli olganı için biz onu 26. iyunda Allah'ın yardımıyla teşkil etmek gayret edeceğiz. Şimdi ise sükunet dakikasını ilan edeceğim. Turunuz cemaat.
Mayıs 1944'te elak olgan Karbaba baykanlarımızdan duanın anmağa vakit geldi. Dua esnasında aziz vatandaşlarım hiç bir ses çıkmasın. Hakkının dua eteyik ki dualarımız gelip geçmişlerimize ulaşsın. Buyurunuz Talat Ağa. Niyet ettim. Allah'ın rızası için. Su birlikte ele koyduğum bütün Kırım Tatar halkı milletimizin aman aman yarısı milletimiz orada kayıp oldu. Bunların cümlesi ruhuna Yasin Şerif'ine niyet ettim okuma. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Cümle ele olan milletimizin, susuzlukta ele olan milletimizin ruhlarına geçip varsın. Allah'a rahmet eylesin. Yatkan yerlere cümlesini cennet bahçeleri olsun. Allah rahmet eylesin. Amin ya Rabbi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil hakim inneke leminel mursalin ala sıratin mustakim tenzilil azizir rakim litunzira kavmen ma unzira abaukum fekum gafir. Bugün maçım, selam Hüseyin. Bugün maçım, dua ettim, uğursuzluk olmasın. Anam babam soylarının çırayları solmasın. Vatanımız hem halkımız harakoller görmesin. Düşmanımız yurtumuzda örümcekler örmesin. Hara niyet taşıyanlar yolumuzu kesmesinler. Allah Teala cümlemizde dinç olur, kısmet